أكبر ويوم السرور يوم أهل الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين يا رب احتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان واسعة فلا يدخي ولم تدخل مسلنا. Al-Hadis. Kaum muslimin
wal muslimat jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini kita telah bersama-sama bisa melaksanakan sholat Idul Adha, dan tadi malam kita sudah membaca takbir tahmid untuk syukur pada Allah, mengagungkan Allah karena saat ini kita bersama-sama sedang merayakan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagian saudara kita, tetangga kita, teman kita, saat ini mereka telah melaksanakan ibadah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yang mana alhamdulillah mereka semua telah melaksanakan wukuf di Arafah. Al-hajju fil Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga kalau mereka sudah melaksanakan wukuf di Arafah, mereka sudah bisa menyandang gelar haji. Nah, inilah bedanya haji dengan umroh. Kalau haji dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di situ ada wukuf di Arafah, dilanjutkan dengan mabit atau bermalam di Muzdalifah, lalu dilanjutkan dengan di Mina untuk melaksanakan melempar jumrah Aqabah, jumrah ula dan jumrah wusta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat ini kita telah bersama-sama diberikan Allah kemenangan, dan marilah kita syukuri. Kita doakan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji selalu diberikan kesehatan, keimanan, kekuatan, sehingga mereka bisa melaksanakan rukun haji, bisa melaksanakan wajib haji, dan bisa melaksanakan sunnah-sunnah haji. Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad alaihi wa sallim. Nanti kita lihat proses penyembelihannya kalau tahu ya. Oke ya.